Assalamualaikum. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe channelnya Raden Al ya. Karena subscribe itu gratis, nggak boleh pelit-pelit ya. Oke, dadah.
Ane ke anak berdiri gitu.
Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Raden Alia. Makasih. Oke guys, jangan lupa saksikan video selanjutnya hanya di Raden Al Channel.